Jeg kan også sige, at jeg er sygt taknemmelig for, at en af mine videoer er kommet op på 24.568 visninger. 25.000, det er virkelig meget. Ja, og så 241 likes. Det er bare sådan en lille video med den der I wake up one day, run to me, confess. Den der. Det er virkelig sjovt over. Men ja, vi ses. Now I'm gonna say it in English because some of you don't understand Danish. So I wanted to say thank you so much for one video that I got 25,568 views. I'm so grateful, thank you. And 241 likes. Thank you so much. Bye.